Baštovanstvo se ne obavlja samo od sebe, ali košenje trave već se obavlja samo od sebe. Zdravo, ja sam Jenny. U današnjem Tool Talku govorimo o Parkside robotskoj kosilici. Postoji nekoliko modela sa različitim karakteristikama. Hajde da počnemo tako što ćemo malo detaljnije pogledati robotske kosilice. U pakovanju se nalaze po jedna robotska kosilica i kabel za ograničenje. Kod modela Smart, granični kabel dugačak je 150 metara, a kod modela City 100 metara. Stoga je model City pogodniji za manju travnatu površinu. Naravno, za instalaciju stalnice za punjenje priložen je dovoljan broj šrafova i kuka. Lenjer za merenje nalazi se u kartonskoj kutiji pakovanja uređaja. Obe robotske kosilice kose onda kada ti to želiš. Potpuno automatski prema individualno podesivim rasporedima i do 2 puta dnevno. Svi modeli su kompatibilni sa aplikacijom Parkside. Dakle, možeš da pokreneš ili zaustaviš košenje u bilo kom trenutku putem aplikacije, nezavisno od programiranih termina. Robotske kosilice imaju Parkside bateriju od 20 volti. Imaju snažan elektromotor i robusno plastično kućište, te su opremljeni sigurnosnim prekidačem. Visina košenja robotske kosilice Smart podešava se kontinuirano i iznosi od 25 do 60 mm. Osim toga, robotske kosilice imaju ugrađen senzor za kišu. Kad je senzor aktiviran, uređaj se pri kiši vraća na stanicu za punjenje. Na robotskoj kosilici City visina košenja može se podesiti u 3 različita stepena. Za prva košenja u sezoni preporučuje se veća visina košenja. Ako je visina veća od 40 mm, prvo pokosi travnjak kosilicom. Pomoću funkcije spot režima možeš ciljano kositi travnate površine na kojima inače stoje vrtni nameštaj ili sprave za igru. Kod veoma razuđenih vrtova površinski učinak može se poboljšati sekundarnim početnim tačkama. U tu svrhu se duž ograničavajućeg kabla definiše do 5 dodatnih početnih tačaka za početak košenja. Kao što vidiš, uz robotsku kosilicu pronašla si idealnog pomoćnika za svoj vrt. I sada imam vremena da se pobrinem za ostatak. Ili za opuštanje.